Mau whamara toto koe koe whaingmare mau kei mau ke ongo nei reo whai whamui a whiona i ono whaongo mai i he tohi tapu. Mau kore ke ring mai moha Laumalie ma anioni e lawa ke hiko e vewe mo e kovi mo e ngā haa kotoa beo e loto kovi me mau moui. Ka mau tari anga vai ho wholawhola ai o kune mawhai ke whakamoui he mau Laumalie e Jesus Christ ko alo ko mau whakamoui. Amen. Ko kore ke uwhangai be i he ngā hei tarawhakatap kotoa be ko a whaket pe me wharen ta mau mawhpalu ke whakakata tau programa i he ahon. Ko te moa po ke whainga maare koe ni ke whaiha taramonu ki he tahine koe ni na spau tu aho. Pea moe ngahi whae kotoa pe hoi o tongani i he au sia ai sabat whae o e tauni. Tawang moe o tua gene tau whetuku atu ha keres moa mesi ke te mautoro, koe hui ko mautoro anga. E ngahi tō tangata kotoa pe. Pea uia e whawhetai. Moe whamaro ke o tua e matua koe ni. Koe hui koe alo ofa e o tua tō naka ngai whae o hange ko ki mautoro ke inasi e whainasi a tau whanua. Tawang mo tua ki mo mau ha sampati lei e sampati whae o e tauni. Tau whanonga mai ni he tohi Ngaue, pea tau au mai ni ki he tohi Ngaue wahe walu, pea koe vesi hiwa ki he wanima. Pea hange be koe ngahi whahinuini ko tau whomai he tohi Ngaue ko tau whaamu, ke tau sio ki he Ngaue ai eiko sisu karaisi o ku hoko atu mei langi, mana tu ko sa haere hake ki he langi. E whamanatu i he wike koe ni e haere hake, ko haere hake ki he langi, Paku ni a whio me ai paku hoko atu e ne Ngaue ana me he langi. Peko tohi Ngaue koe ni neongo ulau koe tohi Ngaue an apostolo. Ka koe hoko atu e ni o Ngaue ai eiko sisu karaisi me langi. I hono Laumalie ma o ni koe ni a whio me to mata ue tamai. Koe tuia univers koe ni. Koe tuia i he taloni o te vita. Koe pure angata e ngata e kune a whio ai. I ringi mano Laumalie ma o ni ke te tau tolu whakamau ki tau tolu e kovinani te fo o koe ne. Talau whaki i he tohi e profita ko sere mai a tohi e ne wholofola i o tau loto bea i kai tene toi manatua e tau ngahi ang hara bea ririwa e tau moui, riukawa e tau ngahi moui ko i ke tau hoko ko hono kakai ko e kakai tau nofo mo e amanaki lei ko e hui ko e kahau mo e amui o e pureanga o e otua kaike tau rauku mai ki e Ngaue wahe walu vesi hiwa ke wanima pau tau iloi ai ngai Ngaue ko ngai Ngaue ni ai kosperi Wea e whakaukau e whā, o tau mau me tohi koe ni, koe ngai whakaukau e whā ko ia, o peheni. Koe uluaki, o whakatafoki he o tuae kakai ki he lotu, ake kosperi, pia kauai moha kakai hane koe maki, koe nai to oa hano loto, he mawhai mana, nai hā me he kosperi. Whakatafoki he o tuae kakai ki he lotu, pia kauai moha maki, ai koe maki koe tangata whai mana, pe koe tangata whalou a kau. Aia na e to oa mau be, ai loto e tangata koe ni, he ma whai mana, na hā me he kosperi. Tau ila ko rawat mo me he vesi hiwa ke tahtolu, ai upe he. Pe na ea tangata tokua, na hingoa ko Simon. Na nofo mua i he kolo, o whai ine Ngaue maki. Pe na to oa ai loto e ka kai Samaria, he ne behe, koe toko tahaia o ku kehe. Pea nau tokanga ko toko pēkia te ia ai iki me lalahi o nau pehe. Koe toko taha eni koe fo i iwi ko ia o e otua o kui koe tu ki mua. Pea na nau tokanga kia te ia koe hiku o fuoroa e nau to oa i ene ngahi Ngaue maki. Ka i ene tui kia Filipe ne malanga ke pureanga e otua me huafa o si sukalaisi na nau papitaiso e kau tangata me kau whiwhine foki. Pea na mo Simone na e tui mo ia. Pea hili no papitaiso na ne maunga nofo ki a Filipe, pei ene mamata ke ngahi Ngaue mana, mo ngahi fu Ngaue whakaafo na e whai, na e to oa hono loto. Whakora tonu e tau eiki, whawheta i ki toa. Koe kongai mea Ngaue wahe walu, pa koe vesi hiwa ke tātou, ne hanga whakamahina te tau tolu, ai Ngaue whakatafoki mo ui, whai e kosperi, o a ue ki he mawhai maki koe, pe koe mawhai whakalou akau, pe koe mawhai whai pere. Mā koe whai pere, o tau maheniang mui e tongani, mo mea i ka inga koe whai pere, koe ngai tui whakate e voro, pe mo neo nau ai koe ki ngau eke lotu mo e ha, ke whakatonu hia, e nau mea ka koe whai pere, koe mawhai whakate e voro pe mo ia, koe mawhai mak, koe mawhai whai mana pe mo ia, kei koe ngai mawhai e, whawhalala,
I forofora mo finangalo a tau atua. Aia, nai malanga agi e Filipe. Ko Filipe ni koe tangata ni koe, ai koe na tokoni ki e Steven, he toko fitu koe na e fuafua whanofo I he siasi, ke na hoko e kau whai whekau, ke na tokanga, ke na tufa e tokoni, ai siasi, ke si kau masiva o e siasi, mo e kau itou e siasi. Malanga agi e Filipe, ai preanga e o tua, mo e huafa si Isu Kraisi I Samaria. Ko Samaria en, ai kolo koe na e fau mea si Isu, whetaurak, mo e whewhin Samaria, mo manatu I tānoa si Isu, mo e whewhine, pe pehange, kore inua nga si Isu ke whewhine, ka pehange whewhine ka si Isu, koe kore inu hae, koe siu koe sentaire, nei kai lawa ke whewha uhi ai siu, mo e sentaire ka koeni, ko watu e kosperi ki he kolo ko ia, pea ko whakamerino ai hakakai, ai ko whakatafoki ai hakakai, ke nau mau merino mo eiko si Isu Kraisi, pea mo mea I mea nai hoko, e atu leo ka apostolo, I whakinima ki nātou ai te tautok lau ki ai anai an. Reke, koe mea koe nai hoko koe I he whanongo ai maki koe ni mo e kau tangata mo kau whewhine Samaria ki he kosperi, tala mai ke te tautolu, na anau tui ki malanga forfola ai otua. Pea na e baptaiso ki tautolu. So koe mea tahane ngai mea kou pamau peke tautolu rea aki, ai mau inga ke papitaiso e kakai tui. Moan tani ki papitaiso toi tau kei vare ko toa pe. O mo mea koe ki papitaiso e ko ia, hui kai koe papitaiso e na whekau e si Isu. Papitaiso e na whekau e si Isu, mo o ki maaman, ngau he kakai ko toa beko kau wako. Papitaiso ki nau tolu, kua whaitamai, mai alo, mai Laumalie, maa union. Koe papitaiso e kakai, ko nau hoko koe kau wako ai eiko si Isu Kraisi, ko nau tui, ko nau mui ke eiko si Isu Kraisi, o ku haa I he nau mo ui ai fua, o e Ngaue e forofora ai eiko si Isu Kraisi, ai e kune whakainohino ki nau tolu ki he kolosi. Aia, koe mena e hoko na nau tui, me malanga ke pranga toa, me wafa si Isu Kraisi, me na baptaiso ki nau tolu, pea tui ai mo e maki koe ni. Mo se ke Ngaue e maki koe ni, koe tangata e nia na ni Ngaue, na hoko e koe tuu ki mua o e kolo. Aia koe tangata na ni hanga, na ni lava ia ke tānaki mai ki a te ia, ai manako, na manakoa I e kolo. Koe haun fok, Ngaue lahi e mitia whakasosiare o ku whai, kono toaki tau tok ke tau manakoa, me koe laiki, whakakata akbe kau whiwhine, like koe mea na koe laiki ki ai, kono ngā koe like, koe mea koe social media, pe koe fufo I hati, pe koe ha, koe tangatane na ne mau e tokang, koe na nofo mua I he kolo, pe kai ngatai, to oa e loto I ka kai o kolo he Ngaue man, ai koe toko tahena ni lava toho aki, ai tokanga ai ka kai, koe ahoni koe mea tokanga ke ka kai koe toa pe, no ngā ke social media ke toho aki e tau tokanga, koe ngā selfie, toho aki e tau tokanga ke ngai mea kunau kai, whitu unau iai, ka kai unau whiohi moi, ai koe ngā koe lau ke pena, e so au e tangata koe ni ke ni lau ko iai o ku kehe, he ne pehe, koe toko tahe o koe seke ne me afungi ai, koe mea pefuke hoko e te toa ke te hoko manakoa, kamataru ke humai afungi ai, pena tokanga ka kai ki ai, pena nau pehe, koe mea koe o kune mau, koe hivia ai otua, ai o kui kotu, ki mo pena nau tokanga ki a te ia, he na e to oa e nau loto, e ni ngai maki. Ai koe tangatane ne mai mawhai, mau e tokanga, so ke ne nofo ke te o pehe e ka kai ia, koe mea kune mau koe hivia o tua. Aia, koe whakakau, koe tangata ni e mātua ki whai ngā taa o bito no ririu, e ha taha pe e hato e mea, kana I riu ia e kosperi. Pea ka kai unau pe, ngari nai kai ke mooni, ai riu nai hoko ke mo ui e maki koe nia saimoni, ka kutui au, na ririu ta tau pe tangata mo ririu e ka kai koe. Tau wakai nai angi, ke ngai mea o toton ke asi mea I ririu mo ui koe e kosperi. Koe tari peo si Isu pe ngatai. He koe mea ulahi taha koe whakaukau koe ko whanonga e ka kai, stari a si Isu. Ka mea ko whehu I ka te moto koe na mo tari si Isu. Na e ha ere ma si Isu ho tari. Pe ko koe pena ke tari ne ke haa si Isu. He ton ke o ngoi. He koe ha ere ma koe si Isu. Te whitu ko ta pena ha ere si Isu na o ngoi ai iai a si Isu. Na ia fui fai whakamo uio e ki na tukuange he wheitu ko tope nea si Isu. Na e kakai na ririu e nau mo ui. Aia ko tari au si Isu, kai lava ia ke ilo iai, pe ne hau kwa si Isu, pe ko mea ko wheo ke, ka pau ke ririu ho mo ui au.
koe kula noa, koe mau taimi o pea o ke tari sisu. Koe tangata nena ne tari sisu. Pea na e papi taiso ia, he na e tui whakataha ia, pea kuse ke mena e hoko, he ngata peka na ne maunga nofo ke he aposti ke he evangelio, e kwange na whanongo mau peke wholawhola, hange koe tau pehe, na kai ngata pehe ne tui pea papi taiso, ka na maunga nofo ke he whanongo ke wholawhola ai otua, mamata ke ngai mea whakaawho koe na whai koe Filipe, pea taramai na e to oa hono loto, he whakaawho koe o ievi, he riu mo ui o e gospeli. Na hako ko toke ngai mea ko ke kautari o sisu. Ka ko whakaukau no ware, wak mai leo te tautor, neongo ko toa ririu mo papi taiso, mo maunga nofu ke sisu, pe mo to oa hato loto he wholofola, me ngai mea ko maafana roto o keifie mau. Ke papi taiso Laumalie marune ka pau i kai. O te kai ke lau e ngai mea ia koe te whanau i fo. Ke whanau ke mena hoko koe he stafa ke ta fitu. Aia koe kakai koe ko whakatafoki ki he lotu. O mātua ki whi mau ke nau papi taiso he Laumalie mā oni. O lau atu mena hoko, vesta whake ta fitu ngai vai valu. Pe whanonga ka apostolo me Jerusalema, to kua ko tāri e Samaria e wholofola ai otua. Na nau whekaon ke te ki nau tolu a pita mosione. Pe nā uhi fōna na hufia ki nau tolu, ke nau mau ai Laumalie mā oni, he kua te ki si i hifo ia ki hanau toko taha. Ka nau ngata pe he baptaiso ke wafa o eiko si isu. Pe ana toki hiri whakio na ni mā ke te ki nau tolu, pe ana mau ai Laumalie mā oni, whawhara tono tau eki, whawhetai bege hoto. Aia, e mau Laumalie mā oni, musike mena e hoko, ne au te ongo apostol, aia, nei whi mau ke iai ai mawhai whaka apostolo, ke hiri whakinima ka kai koe na nau tui, koe hui ke nau mau ai Laumalie mā oni. Sai koe ahon koe ke tau tue mau te ka apostolo. Ka koe mawhai whaka apostolo, mau e tau tue he loto. Se mena nā ua tō whai, na ua tu pia na hufia ki nau tolu, ke mau Laumalie mā oni. Taramai, i ka mataan koe mā tui tau lau koe Ngaue wahe ua, nau foki koe me he Ngaue wahe ua ki, nau foki koe me he o se haere aka sisu, ta maina na maunga nofu, nau loto taha, na nau wonga taha, na nau hu whekina whakataha, ai hifo mai Laumalie mā oni. Laumalie mā oni, me tau kore ke tua, ke ne riringi mai mā tau tau. Laumalie mā oni, whora sisu e luke vai tātaha, ves tātolu, bau mo ilo i mo tolu whainga kovi ke whaki mea re rei ke o mo whanau, ua noa e tau tamai he vani e ne whakaam ke whaki mai ono Laumalie mā oni ke whakainasa ki tau tolu. Sio, koe mea nei hoko, e atunga tangata pa na hufia, pa na hiri whakinima, pa na papi taiso e kau tangata e Laumalie mā oni. Tamai ne ngata pe nau papi taiso koe ne laki whai koe papi taiso pe e wafa o e eiko si isu kai. Sai koe hano whai ke papi taiso e wafa eiko si isu kai si, mo papi taiso koe ni Laumalie mā oni. Koe papi taiso e wafa eiko si isu kai si, koe ono uhinga ona he kusio e papi taiso e koe ia, ke hoko maa si isu kai si koe, ke ne hanga o ave tau ngahi angara. Koe papi taiso e sione. Ne papi taiso e sione whakamore angara e wafa eiko si isu kai si. Ka kumandui koe papi taiso e koe ia, ne keki ne lawa e ange whakamore angara, ko si isu na toki hau, me whakamore angara. Pea koe Ngaue e Laumalie mā oni, kifo mai e Laumalie mā oni ki o tau loto, one whakamooni ki o tau loto. Ko ave tau ngahi angara, ko whakamore tau ngahi angara, ko ikai ke kei mana tua e tau ngahi angara, koe paka kominani te fo oue koe na uhinga ki ai, ai tohi sere mai ia. Ai ku lea ke tau himio pe, tala he Laumalie mo oni pe, tau whakamaa, kua whai i e tātaa o eiko si isu kraisi. Eia, ko mea nei hoko ki kau tangata koe ni, kau tangata me kau whewhinu, pia kau ai maki koe ni, nei i whakinima ki nau tolu, hi wha Laumalie mā oni, pia nau mau Laumalie mā oni. Aku mahino, ke te kau tolu, nei kai ke kau e makia, i whakinima, i mau Laumalie mā oni. Ka ano uinga, ko hi tau sirewa he vesta havalu ke ua whaa. Ka mai ke te kau tolu, koe whakaukau koe vesta havalu ke ua whaa ia. Ilonga i papi taiso Laumalie mā oni. Ai riukawa mo oni o mo ui a ki nau tolu o ta e riu. Sai tau ilo me, i ringi koe Laumalie mā oni pe papi taiso, ngata mara bena kau e maki koe ni no papi taiso. Kau mahino lewa e papi taiso Laumalie mā oni ki nau tolu ia. Ne te kia i riu ai mo ui ai tangata ko eni. Ne hau ia ke he lotu, ko ne hau bena ke he lotu ko he ni whakaamu ia ke mea Ngaue a ke lotu,
ke toi mau pe me atatau pe koe aina ne mau. Ai tokanga ai kakai, ai mawhai, ai ne whapaanga i he kakai koe na nau mamata, ke ne ngai ngaue nai whai. Aia, koutui tō lai kakai upe he, ka tuke rau de vestavalu ke he wafa. Koe whakakaukau koe vestavalu ke he wafa, ngai vai valu peni. Oku i longa i baptise Laumalie ma onioni, ai liu kawa mo oni oi mo ui. Mo ki nau tolu, oku te kai liu ia, e he eiki, e nau ngahi mo ui. Sai, pe whanau koe lau en. Pe wakai sai mone, ku foe kina, ai Laumalie i rifaki nima ai onga apostolo, na ni humu ia ta paanga ke te kinaua o ne pehe, tuku mai foki a te au, ai mawhai ko ia, koe ui, ke ilonga hataha te uri whakinima ki ai, pe ne mau ai Laumalie ma onioni, pe pehe pita ki a te ia, ke alu mo koe ho paanga ki mala, koe ui ko whakaukau ke whakatau, ai mea ofa ai o tua, a ki ha paanga. O i kai hao i nasi maaha o kaunga i he meani. He ui kai to tonu holoto i ho whawhia ngai ki he o tua koia, e ke whei mori riu me o anga kowi ko e ni, pe a hū ki he eiki, he ilo whakamore more ai whakakaukau a holoto. He ua wakai ue kei mo ua i he kona, o e ahu, mo e hai ai anga hala. Pe tari e saimoni ane pe he mohu whia au ki he eiki, ke ua na hoko ki a te au hataha, o e ngai mea ko mo mea ki ai. Ro whalatonu ia tau eiki, wa whetai pegi hiatua. Sai, mo seke mena hoka saimoni. Na kau be mo e mau Laumalie ma kai mahino, hanga reo he Laumalie ma ni o whaka mahino, ai tae ririu e mo ui ai tangata ko eni. Ai koe mea Laumalie ma ni whakaha. O kune whakaha e ririu e tau mo ui, pe a kune whakaha ke te tau tolu ai kakai, kai ke lawa e ririu e nau, kune whakaha ke te tau tolu fok, a ke tau tolu kon ririu, ai ngai mea e tau mo ui ke tae ririu, koe ui ke lava ke ririu. Koe mea na hau ke tangata koe ni, na hanga Laumalie ma ni whakaha ke teia, whakaha ke apostolo, ai ngai mea o kei tuk tae ririu i hene mo ui. He kusike, ne sia koe ke whaki koe Laumalie ma oni oni. He hiri whaki nima e o apostolo. Pea ne pehe reo he mena ne humu ia tapaanga, ke rek naua o ne pehe, tuku mai foki ai mawhai ko ia. Koe ui, ke ilonga taha te hiri whaki nima ki ai, pea ne mau e Laumalie ma. Seka, koe hae uinga, na ne fie mau ai mawhai ko ia. Koe ui he na ne ongo e au ne kei whakaampe ia ke ne mau e tokanga koe ai kakai, ai na ne mau he taimi na ne kei whai mana ai, na ne kei tonga fisi ai, na ne kei whai pere ai. Koe mea lahi ai, haun, kai unau whai pere, me ngai whai mana tonga fisi, me whakalou a kau, me ngai mea ko ia. Koe nau whakaamu ke mau e tokanga ai kakai ke te nau to, koe tangata whai to oe, me whini whai pere ia, koe hae ngai, ai o ne ngau ake tako ia, ai mawhai o sisu, koe uhi, ke whakakakato e ni mea sai. Koe tahene ngai mea mau inga tuni ki tau tokanga ke. E kisa ki, lawa re rei beke ke hau koe ia o ke pehe, koe tangata ko ke mau paanga, ke mau mawhai, ke mau e tokanga e karai hange beko saimoni. Pa ke whai o whanonga a koe pa ke pe, ko mau e fo uhinga fo iwi fo ou te mau e ume tatau beko nau mau i mua. Ko sisu. Ko sisu en tene ome paanga, ko sisu tene ome mawhai, ko sisu tene ome tokanga, ko sisu tene hanga tau e kumosia koe fo i whakakaukau ko ia. Whakakaukau ta tau e moe maki koe, koe whakakaukau ai kakai, ta e ririu, te ke whanau i fo ou. Nau ai tori aka sisu, ko heu nau mea ngau aka sisu, ke whakatu maari e ki nau to. Aia, ko whainga kosperen, ko whanonga ku lahi i ahon. Ki tohi koe ni ui ko ha tō oa e mea mo o ni ko ko hai ki tohi koe, ka pau ko mou tōru ia. Mo ofa mai o matanga mea, ko uhinga ko hangai ki kosperi ko ia tarat ka koe ke o te ke toe wholofo i akau, he tokua o ton ke o te ke puke koe. Mo se ke loi ko ia, koe tau lotonga nofuen he malu malu, o e tō ai tangata mo e whiwhine ka mata anga he wahe tōre na talangata ki he otua. Pe koe mea na talangata ki he otua. Fuhi ai kakai ko tō, ko hinga te ke mate ai. Ilo e koe, tatau pepe te ke wholofo akau, peke te ke wholofo te ke mate. He ukai koe tau mo ui en. Hau e ki tohi a koe ni tala mai to kua, koe te mo ui en, koe rerei taha te mo ui pe a ki e mama koe. Mo sio ke whakamateri e. Uhanga i kosperia koe ni malanga i ke te koe, to kua ka pau o ku ke puke mahaki ia, ka pau o ku ke masiva, tokua o ku ikai ke tāpua ki koe otua, tokua o ku ikai ke lahi, ho o tui ke he otua, koe loia e te volo meis, he tes mei heri.
Pe ko whaam ke urea te mo tolu ko mo ilo le pe mo tolu. Ho mo nofo whenga e fu ilo i mo ilo mo ngai sino, o watu e toke tā mo fu e kau suka, fu e kau to maa o lunga, me ngai whai to, ke whai to ako mo sino, ke whakatolonga mo sino, he koe tau tolonga taimisi pepe osi. Ko tau ngai tau tala sa me hiwa noa, ngō fulu, lahe to ngū, pa unai walu ngō fulu, no, au pito e. Tike pore koe mo i fulu he mo i koe ni. Hi mo ia koe ni no, koe mo i tae ngā tae, tala o whaki mai a Sisu Christ te tau inasi e, tala mai apostol ko Paula, koe pekia Christiane, koe to hono api ki tua, kai ai hono api ki ao ki e eiki. Pekia e Christiane, koe ne tuku wholau no nofo mo e eiki. Pekia e Christiane, koe asiri hano whakakoloa. Koe ki i lotu ia koe nuna hao mo e kosperi whatu umari e, oku nau mana wahe ki he mate. Nau wiri fia au bitu he mate. Hiko ke nau ilo e nau tolu e parani ai otua, kua whai ke tau mo i ke tau inasi. Yonre, koe mea nei whai saimo ne maki. Nei hau ia mea ngau aki eiko si Isu Kraisi, ma oe ne paanga, ma oe no mawhai, ma oe ne ui lelei, ma oe kakaseke mena ne whai. Koe ko si Isu ia, koe kono eiki ia. Ko si Isu ia, koe toko tahi, koe ne ngā oe ne mo ui, ke riu kawa ke whakafono. Ko si Isu ia, koe mea pēa ke whakaai e ne ngai fie ma. Hange pēa koe ne mea koe ne whai mo. Aia, oku kei sentai mo ui ia te kita pē. Mo te ngai fie ma, mo te ngai whakaamu, mo hau te whakambi te mea ngau ea ka si Isu. Whai ngai mea koe seke rea koe pita na whai ke tangata. Oku i kai to tonu holoto, heo whakawhia ngai ki otua. Si mai no, oku hala ho tau loto, he tau whakawhia ngai ki otua. He koe ke tonu e tau whakawhia ngai ki otua. Koe tau whakawhia ngai toto ki otua ke whaka hiki ho tau otua. Lau koe Paulo koe Filipai vai uraki. Te umalo hi noa pe, ke whakahiki a Kraisi, aki hoku sino, ihe ene mo ui, pe i ene peki. Si, ko whaingalotu e koe ni kosperi whakatu maari e koe ni ki tohi toa, ko whaingalotu ia, ko whai pe ia, whaikiki pe ia, mo ui pe koe ni ko whampe ke mau kotoa pe, ai ko naure ako pe, your best life is this life. Musa ke loia te vo, this is not life. This is not life. Koe mo onia kosperi, tala mai ke te koe, ke te tato koe mo uia, mau ia Kraisi, pa ui kai mau ia i heni. Koe potu ene te tau mahaki ia, te tau mamahi ia, te tau whanonga koe lauka a Paula, wheteke e kina. Whakapalala ua tu. Ngai whireo ngā ke Paula ki ngahi mamahi koe e mo ui, kua pau ke whau e Christiane, au hae no tangata i tua, kai whakakoloa hoto tangata i loto, pe kai ngatai ko tau mamahi koe, koe ta koe mo ui e Christiane o kinisi. Ka pau kai ke kinisi koe, hange koe ki i loto koe na e toa. Ka pau kai ke kinisi koe, he unau whenga na to ke whakatata ki na to me kinisi. Ta koe whohatu tāmak, ta koe whanau mo oni ki mo tolo e otua. He tala he pelu, koe hunga ne kinisi ki tau tolu, ke tau kau he ne maa oni, ke tau ilo koe whanau to tonu ki tau tolu. Ai otua. Museo, koe mea whatokanga ki tau tolu ki ai, e Simone Maki, tala noa Simone Maki, ne whakatokanga ki tau tolu. So ke tarantaranga e pita. O ikai to tonu holo tō whawhengai ki o tua. Whei mori riu me hio o ngā kovi koe ni. Hu ki he eki, he ilo e whakamore e whakakaukau a haloto. He kou wakai, o ke kei mo ua i he kona. O he ahu mo e hai ai angara. Si o weka kai lotu, ko whainga lotu koe to oa, mo kai lotu pe he, no whaim ke mea ngau ek pea si Isu, bau kakau e pe mo ki tau tolu koe, ko tau toki puke pe pea kore lotu holo. Si o, ka mena kai teke lotu ai ki mo ho puke, o whakamalo ke o tua ho mo ilere, ko hame o ke toki ilo ai pe o tua ho puke. Mahino pe ko mea ngau, ko o tua ia, ko mea ngau ek pe koe ki ho mo ui lelei, ki o tu maari, ki he lelei ho ngai mea, o i kai te ke whawhia ngai koe ki he o tua, ke ai hawa mo ui me he o tua, o te kai ririu koe me he anga kowe. O museo koe Ngaue Laumalie maanyoni, ni anga whakaha mai koe ke ririu e tau mo ui. Si utara mai nei kore tangatani ki hong apostolo, ke na hufia i ke egi, ke o na hoko ki ai ngai whakamala ia kuni. Masio, ko mea tonu ki tau, naka kene whakawhewheka nolto, ka na nerea ke hufia ai. Ka inga, o tau ke behe tau hau ki he eki. Tau hau ki he eki, whakawai ka kata tau mo ui ki he eki. Pa koe ngai mamahi, mo ngai mahaki whakamate, mo ngai kovi ko toa pe o tau fōwe ki tau tō Kristiani i he mo ui.
Whakawhetai ki o tua tala mai, koe mea kotoa pe koe whinangalo o tua ma tau tolu, pe tau lotu tae tuku. Whakawhetai ki o tua tala mai, Ngaue, ai mea kotoa pe lo ma wahe waru. Ngaue mea kotoa pe koe ai lerei, moe kovi, ma ai lerei, ai kakai ofa ki hei, koe ai lerei koe ia. Koe ngai maha fu paanga, pe koe maha fu monu, pe koe maha tu maari, pe koe maha mo lerei, mora ke mama. Te tau a siri hoko ai kia kalai, se koe sio, koe ririu ia whai e o tua he tau mo ui, i ono whanau i whao ki tau tolu. Mai no Laumalie ke te tau tolu, ke ne hanga o riu kawa e tau mo i ke tau a siri hoko ke si Isu Kraisi. He koe ririu koe ia, e toki kakato be he tau mamata ki he eiki. Lau be ke tau himkena tau lau ki ane nai. Wanoa ka whai tau whe mata. Ha hono anga tonu, o sia tae pūlo. Toki ririu wa iau, o mao hono tatau. Mosia, ke mea le lei koe hoke te tau tolu, koe ririu ia whai he o tua tau mo, koe mena whakaamgea Saimone Maki. Mo hou fi au ke eiki, koe ke tonu hoku loto e whawhengai ke eiki. Ke ririu au meanga kovi, ke whakamore more au, ke oa teu kei mo ua he kona mo e ahu o e hai ai angahara. He koutu koe lai taha tau ngahi lotu e ahoni. Whai pe mo e hai ai angahara mo e kona mo e ahu o e angahara. Koe me tau hau pe tau ke eiki o whai maa whana pe, koe ke tau mao e ngahi le reo eiki. Koe ke tau tari tau tole e kovi. Sio, tahange tau tolu, koe ke tau tari tau tole rea koe whai koe siope. Te tau tari pe koe re rei, e ke tau tari tau tole kovi. E koe whai ngalotu e koe ne to oa, mo e kosperi whakatu umari e, mo e mea koe tau lotu ke kaitonga. Koe whai ngalotu tau tari pe tau ke re rei me o tua, koe ke tau tari tau tole kovi. Kua pau ke tau tari re rei, tari mo e kovi, he ko tau o tua, koe ia pe koko me koe matawai pe o re rei, matawai pe o koe, pak mo ilo ne taime kune whaia o ne omea kovi ki tau mo ui, tala noa ka aisea vai valu. Koe ne whakaamu ke whakatafok ki tau to. Ure ka si isu e luke vai tahtolu, mo sia ke ngai kovi, kokoro ke kakai ke he, o te mo pore pa mo afunge, pa mo be, mo saenge kakai ke he. Ka mo whakatomala, kai kai te mo whakatomala, te tau auha pe he kotoa pe. Ui ngai e ki o mai ngai kovi. Tau dolu tau Kristiane, oua te ke amanak e whai ngofua mea kotope oua. Amanak e whakafou koe he kinisi mo e mamahi ke kau i he maa oni ai otua. Pea tau whakawhetai ai ke otua, e ko tau mamahi, no mo more ngofua, rea apostolo koe o Korinto vai wha. O kune whakatupu mā tau tolu, langi ma mafa mo takingata. Tā te upore o ngahi mamahi. Tā te upore o ngahi mahaki. Iyo. Te upore o ngahi vai anga hange ko paula. Ko hi he ku vai. Tuku ke hae mafi eiki. Tuku ke whake aki ia eiki. Tuku ke whalangi ia ai mawhai o eiki. E ku mo. So ka whakao si rewa. Whasa pe hoko pe mafola e ko spero tonga whakatanga lotu. Ai ko vesi wa ni maa pe whanonga e onga apostol tamai. Ki naua, onga apostol hiri na whakapapau maranga ke wholofola eiki. Na foki se sarema. Pene ai mga hiviris ni ihi kau Sameria na maranga ake e kosperi. Hoko at pe mafola e kosperi lo tonga ngai taimi whakatanga. E kainga. Pawhetai ke toa koe reisoni tau wako koe me tohi Ngaue o mai ke tunga koe nea vai valu. Ngahi kovi ko tō peku whai se tani ke tau fitu ke kosperi. O ku hoko ia koe tokoni ke ono whakamafola e ngongole reo e koe Isu Kraisi i maamani katoa. Pene pehe. Tuku ke whai mai ngahi kovi ke te tau tolu. Kani whakamafola e kosperi. E tō mafi. O mau whakamalo mo whakawhetai ke te koe. E tamai. Ko hiko e ngongore reo e koe Isu Kraisi. Me ngongore reo e pure anga. Kia no iwi ke whakatafoki mato o au e ke kakai. O ku hai he anghala. Hai he te volo, koe whai maki, koe whai pere, koe whai whakalou akau, o ku lawa e he iwi e kosperi, ke whakatafo ke haka kai pehe. Pe ku lawa he Laumalie maa oni ko ringi mai whakataha me kosperi, ke ne whaka ilo ke haka kai pehe, ke te mau tole mau ngahi kovi, me tairi riu e mau ngahi to o ngā, pe mau loto e o kore ke te koe, ke whai ho mau i riu eki. I riu pehe mua mau kakai, o mau whonua, ai tamatu ia tu po wono, me taine kuini na naspau, mo e whare tu po. Ririu e nau mo ui e tō maf, o na nau pore, ho nau tuunga mo nau lakang, ka ririu ki nau. Ririu mo ho akawa me iriku mo e ne kapineti. Whakaanga halot whakatō ki laro ke te ki nau tō ke nau whanong, ke ngai mea kurea aki mai he tui.
e wholofola ki mai tui tau moe me ngai mea pehe pea whai ki hele lei e Ngaue he pure anga ke ange ma nau tolu ke nau Ngaue ai he pure bea fio nei ke kai te ke o hake ma kai te ke o ifu tā pekina mo si ngai whae ko tō beo e o tu tonga i ahon taini kuini ni nas pau whehua e o tu tonga ka mai ngai whae ko tō pe tō maf me nā mo si ngai whae ko tō pe ko pekia mau kore ka te koe eiki tuk mo ke mau kau whata pe fia o e ahon e si su Christ ko mau whamo ui e men kainga whamarora he Katarina tohi koe ke whata e programan pea taramonua tu e Katarina tohi se pat whae pe mo si ngai whae ko tō pe kai ma e whamanatu e tau ori ta whawhamiri e fiaf mo pong pong pe e fiaf pe koe pong pong lau e wha e wholofola ke ki whanau me makapuna pe a mou lotu pia ngai ang hala mo ui vete ke o toa ke taim lau hawahe e whao e tohi tapu ke ose tohi tapu ho lau e tau ko toa pe lau hoko hoko pe tau ko toa pe koe ke ilo o tua koe tau tui ke ai o tua mo ui koe tau tui ke ai o ua te ke whawhalala he mea atu he siasi me kau whaife kau na a tau he ai ko o whalata te mo tolu ko toa pe mo mea mai ke tau programan mo mea tua whatu